tu media Lembangku editor ben senglok Lembangku doan tu kan pindah nang cetong donan kan jadi tong sekor ben nang tu kan sohang ating kan nang le tu nang cetong don pot nang itu anak kan siap ke rupido ati non pini bangke ni lifelong si turning point asam don ni student life ten ke pini non political party alongan ni siap daito so ke long ko taksi ni rada pan tapi ni ada ini kan appointment nang ipide ka tuhan ni ka choro di konsinang itu kan tuhan kasi kecengsi nili ini bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili pan Sarsing Phangcho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen Sarsing Phangcho ben chenglok da Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum lapen Omor Singh Tiso MP Sar lapen ta Team Karbi Anglong lapen doan BJP EM lapen ada MAC board chairman ben chenglok municipal board along chairman LEMS along chairman dan bazar committee along chairman dan doan BJP Lembangku bangki doan atung chingwai chingsai ben atung chidon sar ben ni bang ni bihe ko so ni thek thanda risita nilipan isi rat apartment lapen khelong ri apartment karbulong apartment apan BJP along isi mesen eklem kachari dunong ya panili pana daito nang pi nasinili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka choro kangtung ke Karbilo autonomous council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alang li phani li chorolo athai pipotma nili alang li long nili claim dun long ji la pen claim dun thekji ko alang li tum nang matha pen nili phanan so se nangi pakkeng claim ke chok che long nang pa chok konji la kan so se i pran ki mesena sai ke claim long ye phan alang li war sai nang pi pot ni alang li phan ninga klong pen akiro pilo la penan parta ladak BJP East Karbi Anglong along Kecharipon a President Roland Killing Sar Lapen Dak Sarsing Phangcho Sar President Lapen General Secretary Lapen East Karbi Anglong BJP ada committee doan klem bangku bangpi atum finance kami nilininga klong pen alang litum hanchurolo athe party along alang litum nilipan sidame isi our side kam ki claim long ji apan lapen mesen ben ki pa claim pon ji anso se nang than na pare pen ni claim long ji our side nang pi pot BJP a committee Ladakh district committee Karbi Anglong is long committee duma team apan da ni kurwang tu kilo lapen an parta niliphan nilipini message long ji thek long lo jeniliphan Karbi Anglong non he jong ki man pona MP Omor Singh Tiso sir alang lisitame niliphan nang kichoro lapen congratulate nang people alang liphan nili ninga klong ben alang liphan same lapuson alang litumulong kemunong pamekaji our side nang people alang litum anda chorolo lanchot kali Ladakh West Karbi Anglong a president Rodip Ronghang alang di West Karbi Anglong a president hansame nili chorolo lapen Bir Singh Hanse district general secretary alang litum aphan pen atima hansame nili ninga klong pen laso ya spokesperson long claim long palang litu mas kami chorolo lapen Karbi Anglong autonomous council long Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon along team Karbi Anglong along kachira punduan na tumans kami nilininga klong pen laso spokesperson na niliphan daito na people alang litu mana chorolo lapen MSC doan EM doan lapen an parta Ladakh BJP along kachirap kachitodun dak district committee pen ha apera committee long daito ke anatum anaphan kami nilining aklong ken koson si BJP aphan lapen Karbi Anglong aphan koson si ke claim messenger ma labang ke ning si pen ke claim nung je aphan si apera committee village committee a level anaphan tami nilining aklong pen choro parlo lasi non nili la kaduk kari aphan kumani aphan nung si nili kiropon dak morcha do piglang ST Morcha pen Chenglok Minority Morcha pen Chenglok Kisan Morcha pen Chenglok Ladakh Youth Wing doan lapen Ladakh Morcha doan atuman sidame nili lapuson pini
arpu ki deng long pen ki klen dun long ji aphan kachesik long bangke kadu kawe amorcha don masami nilihin pen akiro pilo kasi komani aphan jong si nili kiro pon long kachuru pon long jong si mani phan badde dolang polote nili phan bianon apen nili kadu kawe karbiang long arat phan sitami nili mithang alive along nili student KSA long do bom sitami nili tum ASDC la pen CPI mela movement long nili tum ke claim lu kan ke thek labang ke nili tum nani tum atheng lu si heklong lo la so long batai karbia khelong isi mentally khai ka char bu long ko son si kar jap du nei ma pen cheng lo kapre asai long jutang jubat along pen cheng lo do an asai long an ma ke thek ija kong ke do la pen ka chini du nan labang ke mithang akhai mithang long ri phansi kachar jap du phansi do son thot si nili labang ke political pen ala ke non political mati orientation ni political ta hai sida labang ke nili tum ang bong ching sai po la pen ni akinang sot ko prima bangke la SPCF lo decision la tengsi nili rat apa na kuchi than la bangke mane SPCF bangke katu ko bi akhai da peacefully bansi claim asila da ke mane board chairman do mane MSC do la katu ko bi da doya da bangke dor party la pen dharmo la pen akhai da kachi proves mote only la da bangke nitum ma bangke carbing lo ma phan ki damtang itum kadu kabe pen isya gap to ko pasi sulup sudah to ko pasi ini to bangke gap bang khilaf nahi opinion dong si kenedan de chat do pro dante openly discuss nahi bukan si ini to kangwai la sila bangke apor dolan la si jong si hala so pen si politically pen ni a problem do de ni SPCF akan thana ta siksa kabe la bangke ni to mang bong constitution do pot no hala so constitution ateng ben si na ni to ma ateng no jai constitution tapi nangi bangke non la kesi lo ta bidisar bu bom lang la KSA bidisar alam long bangke nili dovek nahi pune le bupe hai non ke sita me reality alam se nili tharang tong lo maximum KSA advisor non ke nili advisor cholo committee arlo ekan advisor bolong advisory board along ke pinangan kapre ka dim long ta political party ka gechira to jene ne pil sita me nang tum lango jene ba dhorok jong si CPI me long do pulote non son jong si sumit along do pulote amlong ti jere non jong si inglong tholong do pulote usuteron men chenglok la tumer advisory board rason do lasi raso dim long tani lik bang ke hala student youth la ke clean six do nei jong si kenang sot do ni committee tu jong si do lo hala that's the ni problem ave je jong si nang like non ke applicable ke lo nang like non jong si advisor ke nang like no lo pulote ni hala da ka siksa ni ala ma lam ke sita ni lik bang ke ini tumnya political challenge long si do ini tuma kenang bang ke ini tum dak carbing long political isi ini tuma mithang achirai kom apana kenang do lajong si ini tuma hin penong si political true political solution kali prote ini tum karbi akhai carbing long arada phan ke pajok ni sungkru kasi ini tum true political platform bensi ini tum akhai tuma society phan pajok unji pusi ni ka believe do la so teng pensi non na banke ni li akinang so banke ni li student life pen banke pajo pen ni li non ke advisor chol asi tuan alam bangke nili sitame KSA aphan abangke nili advisor do advisor avelam kali do ana bangke nili mithang khei jutang mithang khei phan bidat lapen lo bachardi aso aphan isi intang rak ke parja holom nili jakong do nili buji do an bangke kwam ne sung dustame nili naso platform men si ABC sta nili na chari posi nili na KSA bangke nili jakong do an nili pirthe do tik bangke chirap chito dun bomji pusi nang itu mateng no nili pini paklar itu jongsi laso KSA phan bangke nili advisor do avista nili KSA farman khei nongri farman nangke apotai tin aja ka kisung long sta nili arjap duri pusi nang itu mateng no lam chak se pulo Then the BJP long join the formally ke comment get to wait ma kopilo membership nilige mane goson lo nili hapu CPI mel along sa frank ke KSA long si dobong ma tidi la so pen bandet ke nilige open si nili plan konar si meeting doma konar si office doma la pen rat apandani di thanda je ni tum ke non botai bang ke CPI mel long ke ni tum do dun de lo la si ni tum ke Dr. Tuliram Ronghang isi ke appeal do je hemprek lapen autonomous state issue lapen border issue ke ini tum party pathi nangilo
ning si pet pen ko suna towar pen si pachunji ma fula so towar pen le itum klem rap pet nang ko arn pe manke ni tum garang li nong pe si klem bo mate appointment nang to be si long isi ning theklong isi arjap thip lapen karbiang long apan kaike kaching thur pen chenglok hempe ka farman pen chenglok ki japon theklong si nili mithang ta ladak isi chief Dr. Tuliram Ronghang sarapan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusitame karbiang long ke do barim akhe doan lapen dak karbi pen chenglok khe barim doan pen ning isi pet pen ilitum ke hang che don pet klote hemprek ta longji la so aning ki thepen lapen karbiang long non ilitum ke damtang CM pen ma khadam pulote non ki do ma CM bangke karbiang long education anat pen chenglok kaprek our side ladak itum ke dam ali aphan me lang pen chenglok kadu ko la so kaching thur asai pen chenglok bangke alang lipan ning theklong pen si non ni listame ining chipa the pen si kewangji arni ili tum mithang khai pen chenglok dak ke do bari ma khai do ana tum pen ning sipet pen karbiang long aphan isi besen ken onje aphan do ana tum long pen session long po la pen kadu kawe long pen stame hirjume longji pusi nili ning thedo la se kadu kawe phan stame nili non rat athengnu kwansi nili klem unjine lake rat athengnu si theklong po sita nili ning kibiawe la pen rat atum ansu sesi nili phan hirjume nang piji ansu sesi ke klem me ke dam me phan hirjume longji pusi nili ning thelo la se kadu kawe phan stame karbiang long rat aphan nili kunani ke chok che phan nili phan diatu la penjong si nili ansu se claim long nang lang ansu se ki claim je aphan khelong ria farman ansu se claim pon nang jilang prote nona daito long stame karbiang long arat doan nang chiram nang chitodun pen ni phan mission asaison long po pusi kadu kawe karbiang long arat aphan chorosi nang lituma thengno la pen nili ki jutsi da karbiang long chief Dr. Tuliram Ronghang sar nili phan la puson ajai meng along la puson nili phan spokesperson arpu is karbiang long nang ipe ka bangke nili ning aklong pen nili mathaun alang li nang ipe ka pot alang li phan nili kai teng ni ne la pe alang li leadership long claim dun chip ji pusi nang li tuma theng no nili than pachini pon pardon